Müküz yaşları tügülgen, milley hisler bilen yavkınlanıp, sızılıp şıga köngülünden. Hayran bulup jırны tınlap tırdım, taşlap tüben dünya uyların. Göz aldımda көрген төсле buldum, bulgar hem ağidil buylарын. Düzelmedim, bardım jırlaушыга, dedim, kardeş, bu köy nindi köy? Cevabında milletteşim mина, bu köy buла dedi, Әллүки. Менә кич зур авыл өстенә чыкты нурлы ай калкып, көмешләнгән бөтен өйләр вә сәхрәләр тора балкып. Авыл тын, иртән кичкә кадәр хезмәт итеп арган халык йоклый. Каты, тәмле вә рәхәт уйкуга талган. Урамда өрми этләр дә, авыл үлгән, тавыш тын юк. Авыл кырыенда бер өйдә фақат сүнми тора бер ут. Әнә шул өй эчендә ястүеннән соңра бер карчык намазлыкка утырган. Бар җиһаннан күңеленне арчып, күтәргән кул догага ят итә ул шунда үз углын. Ходаем дей, бәхетле булсайды сөйгән газиз углым. Тамадыр мискенемнең тамчы-тамчы күзләреннән яшь. Карагыз, шул дугамы инде Тәңре каршына бармас. В 1907 году, будучи еще в Уральске, Габдулла Тукай работал в газете, в одной из газет. И во время своей работы он убедил своих коллег выступить с возражением против того, что очень маленькую зарплату платили сотрудникам газеты. И за так называемый вот такой сговор его уволили из редакции газеты, и наступил момент, когда он решил ехать в Казань. В Казани его ждали уже несколько издательств, которые давно приглашали Тукая сотрудничать и работать в редакции. И вот Тукай собирается и направляется в Казань. Пар-ат.
Sende bilmeyi ellegin Sizden ayrılık duanlar Caysız olmaysız durur Buluturu ekriye mümkün Duyuyorsunuz saysız durur Şunlar bile taşmay Taktı gitti başları Çişme bizde ihtiyarsız Taktı gitti yaşlarım Bir tavuş şimdi kulakta Yangıladı bir zaman Tol şeker ciddik kazanga Aldırda bit kazan Kalıcı başlı günü çatladığından can yana Hey de çap kuçur kazanga Atlarını kur na 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 Hey delir kendi namazla Yıkma doğru kazan İyi kazan, dertli kazan Mınlay kazan, vurlay kazan Mundadır bizim babaylar Gülleri kışmakları Mundadır dertli günün Kurları kışmakları Munda hikmet megri tekke Munda gerfan munda vur Munda minim içke bilim Cennetim ke munda vur Munda minim içke bilim Cennetim ke munda vur На эти стихи была написана песня, и музыка прекрасно передает характер, и приписывается картина извозчика, повозки, и молодой поэт, направляющийся в Казань, где ждет его много новых встреч, и людей, и творчества. Значит, перед вами выступили замечательные артисты Татарского культурного центра Рафик Валитов, Зайнаб Сулейманова и Наиль Хасянов. Рахметовна. Я знаю, что Тансиля Хану подготовила еще одно стихотворение, да, очень трогательное. Снова возвращаемся к теме матери. Да? И дальше уже тогда приглашать наших гостей. Күз карашым да хәзер үзгәрде. Әшияләр төсле, сизелә. Үтте яшь вакытлар, җитте гомрем яртысы. Күз тегеп баксам, әгәр дә тормышымның күгенә, яшь хилал урынында анда тулган айның яктысы. Нинди дәрт берлән каләм сызсам да кагаз өстенә, ышмый әвәлге җүләр, саф, яшь мәхәббәт чаткысы. Эй, мөкаддәс, моңлы сазым, уйнадың син ник бик аз. Син сынасың, мин сүнәмен, аерылабыз ахрысы. Ышты дөнья читлегеннән, тарсынып күңелем кышы. Шат яратса да, җиһанга ят яраткан Раббысы. Күпме моңлансам кунып милли агачлар өстенә, барсы кырган, бер генә юк җанлысы, яфраклысы. Булмадың, алтын ярым, салкын ярым, син дә минек бер тәбәссәм берлә дә тормыш юлым яктырткышы. Күз яшең дә кипмичә, егылап вафат булган әней. Гаиләсенә җиһанның ник китердең, ят кеше. Үпкәнеңнән бирле, әнкәй, иң ахрыгы кәррә син. Һәр ишектән сөрде угылыңны мәхәббәт чаткысы. Бар күңелләрдән җылы, йомшак синең кабер ташың. Шунда тамсын күз яшемнең иң ачы һәм татлысы. Дорогие друзья, вот такая программа была подготовлена сотрудниками и участниками творческих коллективов Татарского культурного центра. А сейчас я хочу перейти ко второй части и приглашаю наших гостей
того, чтобы они могли с вами поделиться своим творчеством. Первым из них я приглашаю члена Союза писателей, члена Союза журналистов России, заслуженного работника культуры Российской Федерации, известный писатель, журналист Айфиатуллах Кучушев. Бүгінгі күнде, конечно, Тукай тарапсы терекшігер обязательно благодарен. Не просто о номерации Федорина, как я шутки, но и посвящение нашему великому поэту. Наш Пушкин по многим прожитым годам лишь внук мне, Габдулла, по мудрости, на диво всем, он превзошел себя. Не уйдем, протестовал, не старец, не мулла, а молодой поэт, глашатай, свой народ любя, прочел его воспоминания, их дух мне грудь кольнул, познав его страдания, жалеючи всплакнул, в домах Кырлая, Кочеле, младенец все терпел, лишен был ласки матери, не доедал, болел. И Бог ему, сочувствуя, Илляхи Акбар, вдохнул мальчишку-сироту благословенный дар. А он в ответ дарил нам всем души своей нектар. Родной язык, стих исповедь стал гимном всех татар. Везде, в России и вовне, Тукай для всех яхтаж, назвавший братом Пушкина, он сам наш Пушкин наш. Смеюсь и трепещу, страшась, читая Шурале, шедевр дал миру жизнелюб от 20 лет. Нектар до капли выдавит, пройдя сгорев свой путь, учил, что плача и смеясь, постичь там жизни суть. Творец помог, водит пером, святил его труды, и прям ведь просится на ум вся святость Габдуллы. Друзья мои, короткий прочту вам. Собственно, первый раз я читаю стихотворение. Нурлы-Йорк.